Today, Holy Mass offering, Steady recovery for Jenny Lasimbang, healing prayer for Joshua J. Striven, steady recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius, steady recovery for Michael Mojini, special intentions for Mariani Bong, Maureen Bong, Marilyn Bong. We also pray for the souls of Monjeline de Simon alias Angeline, Ferdinand Michael Koju, Bernadette Kiluk Dompok, Mr. Hardy Henry Mansa, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Conolia Anthony, Katerina Binjuni Bungkilan, Arthur de Simon alias Chester, Paul Robert Goffrey alias Paul Mujomilon, Emily Jombin Siap, Frederick Edmund Labunda, Michael Bong Kim Kiat, Sister Rufina Labangka, Josu Labangka, Clara Tan, Stephen Giniti, Hilda Jamban Oro, Gabriel Ibn Ivan, Maxwell Imbun Oro, and all souls in purgatory.
Id nga ditama, di tanak, di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus retokau, ikakinavan di kinaingan, ikapisaan di spiritu tabitua, mempai na Diosu sa viavi. Tapi ngavi kano mengakun da dosa ngavi da takau, kapapatonda na di da takau sandi, da mamalamay di katapatan at tahom lati tabitua. Mangakun zau, da di kinaingan tafakas, da Diosu ay tapinay ngavi, da nakapimidoso zau kaso, id pong saban ngaviku, id bos ngaviku, id dunu inoy maanku, id dunu iauku na ngazanda mimang. Masa nadahasakku, masa nadahasakku, masa nadahasakku tagazokoso, itina pogi, damakinsian zo di Mary, i obitua pentihambus hahangay, savia vidita sab sangti ngavi, Diosu tapinay ngavi, dosemang bayang mentok dago, di Tuhan kinaingan datoko. Kiko sianan da, dari datoko ikinaingan tafakas, mamahiyong da dosa ngavi datoko, amogawit datoko dari kaposizon selajur. Tuhan kesianaino. Kristus kesianaino. Tuhan kesianaino. Kano sumambayang. Tadaw diti mamalamay toko, tadaw kandaman, di hahangay da toko do jolio. Patungo makinsian si kadiaw ay Tuhan, i graciano do ginavang dagay, do isikoy do disay, i kino do disan tuhun di Kristus tanakno, dari do oyhaan maza di abal do isa tasab, maza di kapakinsenan di hahangay to bitu Mary, maza di kinadaan salib daw, obit na da, di kebentugan di kinatungagan daw, imamamasi mamalinta miyampay diyaw, di kapisaan di spiritu tabitwa, kinoingan montok so hihinaid, ay so kopupuson. Amen. Pambasaan man tadi ko man ngavi di apostol ngavi. Koin sabat na va Jesus di id surga, kinumuhi apostol ngavi do Jerusalem. Iaw osodu, iaw kahobi do pinanaw do sabat. Ontok nakadampot izyoho, ikadazan tagazo, minugad izyoho do hinumput. It sabat itindohozon diho. Doi ipito i John, i James i Andrew, i Philip i Thomas, i Bartolomeo i Matthew, i James tanakusay di Apollos, i Simon i Jeliot, i Jude tanakusay di James sabya viditi, daminimong itsambayang mubuzo. Songovian mampai di pipiho tondo, kampai i Mary itina di Jesus, yampai di tompinay kusay ngavi daw. Ibos di Tuhan. Pakalaja dokoy mazaan ngavi montok dogo itabakas kozo obitwa na ingaan daw. Ikaduduvo ko membantong di Tuhan, itsunduvan, ku umondos, di kinaingan mamasi dogo. Pakalaja kay mansan nabi, montotogo, itabakas koso, abituano ingandaw.
Mintong isido do it supu daw. Doi it ko isaan doi sido. Matad bay no omsoy hinaid. Sabiabi emulan mamuangan may dogo do nabintuhan. Ita bakas kozo kumalaja. Tukay majaan ngavi montok dogo. Obituan o nga andaw. Kosyanan daw mantad umulan kumaday umulan. Do it sontob di onok do isido. Pozon do isido ihongon daw. It binakas ang potogizas di tanga kakat. Oko ginavo. Papatu di tanga vakas dumantad tikon laja nga video. Ampoy kawas di tanga hudo ko ginavo. Mamizaw isido ongohuson miampay kono tanga vasi mono di tanga puvang do magidu do maus-aus. Magumohi ang isido di Israel supu daw, mamuandom di kosyanan daw. Ikosyanan nakadadi, doy di tama nga video toko. Doy di Abraham tanak nga daw, do somulumul ay so kapupuson. Sabi Mariano Ponu de Gracia, ituhan miampay diaw, obitua kada pengamong do tondo ngavi. Haleluya. Haleluya. Ituhan miampai Diosu. Pembahasan mantadia bal tabasi tabitua sinuat diluk. Itasab Gabriel pinoga di kinaingan dai iso kakadazan tonini id Galilei pinunganan don Nazaret. Dai songhun ha hangay poy nga boy. Dai songhun kusay pinunganan do i Joseph. Dadi paganakan di David. Omngan di ha hangay no po nga i Mary. Suminovon ni sido o minobos do i dos sido. Ondos no oy kinanangan kozo. Oy Tuhan, i Tuhan miampay diaw. Natigavo kozo zo sido ditibos ngabi om minuat do sido sondi do nununoma dati o lati do otobian diti. Ngaminobos i tasab do sido. Oy Mary, kadako si Zay. Kanangan ko di kiningan. Pukinongaw, sumpakon mugantizan ko, o magantizan do songhun tanakusay o mositi punganan no isido do i Jesus. Indama may isido om punganan may do tanak di takabas kozo. I Tuhan kiningan o manak may disido di tikon laja di takiaki disido David. Memolinta may isido do di paganakan di Jacob do sohi hinaid kapamolintan di sido na po nga ay somay kapupuson.
Binobos i Mary da ditasab. Nga ingko na di iti da adadi da ingka tuha hangay zo. I Espiritu tabitwa o sumondot may da diyaw kaditasab da suminimba. I kuasa di takawas kozo o monokop may diyaw miyampay tinggahungong di. Omingkano, do itanak na po nga obitwa may ompunganan may do tanak di kiningan. Ihon nagiitia. Ipinsan no Elizabeth, do kinohoyngo do sido nga zosido sondi poinggantizan do songuhun tanak kusay. Zosido pinunganan do tuhun ngavi, do humavun na po nga babay no, do idbuhan kumuonom no, do sido. Tu ay so idot aw ano do dikiningan. Izono isupu tondo di Tuhan. Kadi Mary da minobos. Patumbazay no inunu nobos no do adadi do idugo. Tong kizaday no di tasab zosido. Ia baltabasi di Tuhan. Pinengavi, duvo points of reflection da toko. Kumay sa pa nga, nung intangan toko no po iti spirituality, dahil panambasangan da Katolik nga, ogo mo iti. Spirituality da toko. Kiba iti Legion of Mary, Sambayang the Rosary, kiba iti Divine Mercy, Station of the Cross, ogo mo pa isusuway. The devotion da toko, spirituality da toko, dahil katumbasan. Nga isusok na po sambayang wajib nga patut da do ahyaan nga wida tuhun iti sambayang do rosary. Nung intangan to ko na po iti history do rosary nga iti na po sambayang do rosary iti nga hindi pa paglupo suway ka mata iti na po sambayang do rosary nga iti na po tuhun do musikin nga awgya ako na po ko awkano awkay ho do mambasa nga aiso nagi o Bible. Pengko iti panambasangan do ngajal iti tuhun do musik iti gadi kon ka musikin beti nga iawkay ho do mambasa aiso o Bible nga inapaget tuhun do kay ho do mambasa kiba Bible nga sumambayang sido iti 150 Mazmur, Psalms. Nung itangan Diyosu Mazmur, nga kiba hatus 5 ngopod, ay sanan. Jadi iti na sambayang do mentok do monk, take religious, do menikit tadaw. Nga nung ako kaya do mambasa, iti na pagitu introduce iti panamazangan do sumambayang do rosary. Tohu mysterium di pagulupo. Nga ba ina nakada di da apat. Ina pagitu 5 isa mysterium jadi kandaman rosary nga 50. Kali 3, 150. Jadi, inanoko iti rosary itu kiva. Jadi, pamaganti di Psalms. Nung intangan toko, nga, ako na po ko sambayang montok do tuhun ni awkay hada mambasa, ay sa Bible, tuhun musikin nga, gawin mo pangulatian do toko diti nga, sambayang montok do tuhun i osaibo o ginavo. Tadi sangan toko na po do sumambayang do Joliu, nga miyampay di ginawa di Osoibo, kumada kinengan, miyampay di holy intention, persistence, toko di sambayang nga, katay mo toko da grasya, matadi kinengan. Kemudian, ikalagi di kalamasan na po diti, hahangay da toko da Joliu nga, kinamanangan kaya do paparangan. Jadi toko na po nga berperang toko, banta da kuasa-kuasa do kaimbasatan, dan keposisian da toko, ina pagitu gisom da beno mengusub penamasangan, o insasan da toko da sumbayang da Joliu. Jadi suguton ko bagu, ikalin bos ko ditino, o gumu iti devosi, o gumu iti pengko toko da papensabat o spirituality ko tumbasan dan keposisian da toko,
nga isok na po mo siti do ayaan da ngawi do tuhun do Katolik nga semembayang do rosary sama ada di paganakan lebih bertimpu diti timpu toko do bulan do rosary teko individu nga pasti naki do semembayang do rosary. Reflection na po do kumaduvo nga semono iba nagi iti tuhun do mobos do lebih bertimpu diti pandemic do mobos do Father also nakatano do misa di beno Father nga nakasambayang si kay do sama ada nuno pala i-devosi Divine Mercy, Rosary, teka sembahyang tomod untuk data daw minggu. Nga kahansaran pada do penambasangan nga apa sih dah sendungi mada auto ko kamung physically di misa kudus iti Ekaristi nga tumanu di live stream mas. Tu pen savat no pokozo do spirituality teka sembahyang do toko the source and summit of our spiritual life is the Eucharist. Wakon dato ko, oy, oblida do sumambayang, ay han nga iti devosi. Intohu impios sumambayang na pwede devosi. Nga nung ay so Eucharisti, ay so, akon kaya sa guna lah, nga, apo, nakaikot, the source and summit, the spirituality dato ko. Ina pag ito, igalubos do tabitwa, inang utoko do tino diti, Ibonda Maria, Santi Joseph, natambuhay di Tasab Gabriel. Da pinapayho do kay kat magantisan tanak na po di nga i Jesus. Ina pagito tikit timpo toko mamalamay di iti Ekaristi o kuno po kat Tasab Gabriel o katambuhay da toko nga i Jesus hindi mizon det kapasisan da toko. To oteme toko isido sundungi mado vokon diozu kakalpo do mamong de live stream mas nga iso i Jesus do otay manatakaw. Red kapasisan natakaw. Ina pagito mong subso do umat ngavi nonggo na po do kiva iti kaginawan. Kiva iti nagadi karinduan do mamalamay diti Ekaristi to i Jesus sandi akoykot mison red kapasisan natakaw. Ina pagito onsi kaw ginawa takaw tikid timpo takaw do mamalamay diti Ekaristi to kano pa kano tambuhi takaw di kinengan nga pengizon ikinengan dahil kapasisan na takaw. Mantriti kano musikaw kano ginawa di napuno do kong sikaan kaandasan mikat di Jesus dahil medya do Ekaristi diti. Also kodo Tuhan kinengan do sabay binangun tumasa do kabosyan no nakatiman si di loti takon sa diaw tu baritana am kalaja dahongan ngawi di tinang tuhun do madama iti montak dagay di loti do kaposison. Also kono ay Tuhan kinengan do sabay binangun tumasa do kabosyan no nakatiman si di hing anggur takon sa diaw tu badi gebas anggur kalaja dahongan ngawi di tinang tuhun do madama iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sembayang at pinangavi do kahubukan ku Diyos ngavi o temo na da di kinengan itamat tavakas. Tunay mo nagdaad Tuhan, ikahubukan din mo ngano. Montong di kaasa, ang kabantukan ni Mandaw. Montong nakabasyan na toko, ang may kabasyan isang gabi, Elisya, tabito
Panakno semambiang sikoy ay Tuhan, pain tunod ko nada isikoy da pain sudong, rediti titak ngavi, avitan sa ingkano, da mamantang di katapatan, tangahom lati, itanak tontoy sa ano, da man da diso, da mipadan da batas ngavi daw, imamamasi o mamalinta, montok so hihinay ay so kopupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ombiyampay susupano. Poin sabato o ginavang ngavi Diyosu. Poin sabaton sa itingabi dari Tuhan. Kano manak do kapanang katahwadan ngavi, dari Tuhan kinaingan datako. Katunod matuhid iti. Tatotapot do katunod ang matuhid iti, kalajak za kapamosisan sa, tamay mga amidaban po da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi, ay Tuhan tamatabitwa, kinaingan tabakaskozo aiso kapupuson, da mangazo, manangkaw aw gigina, mambantog da ngano, ontok di teraw tagazo, di hahangay paintihambus tabitwa meri. Tumaza di kapamahunggungan di espiritu tabitwa, nakasumpak magantizan sa sido di tanak tointoy soon nanak no, mempay aw managak di kabantugan do kahahangazan, nakapagawit day di pamagunan di babang sa lajur Jesus Kristus Tuhan sa. Maza di sido itasab ngawi mangazo da kalajaan no, pamalintaan ngawi sumamba kakuasaan ngawi madtalok idumbangan no, surga kawasian pembida ngawi do surga di sarafin na palakatan sumamba songavian mempay kapazaan oho ngawi dagay sumambayang sikoy umampot na da di diho do id kapangazaan tahudok da masod sikoy mangazo. Abitwa ituhan kinaingan. Kapuasan nabi surga. Taban ang tanan, penuh kebentukan. Kasaan aso isido imikot dengan di Tuhan. Kasaan iditakafas koso. Ato tepot abitwa ko ay Tuhan. Ito vudo sa viavi kabituhan. Itinopogi, da diso no do abitwa ititak ngavi sumabayang sikoy, maza da papasondot di espiritu no, da itingavi miagal bahabaw umatu. May da ada di da itingavi da montak dagay, di tinan. Omza, di Tuhan sa i Jesus Kristus. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido, nasagak ko sa dasiminwang dahil konda saan daw. Minagano isido daloti. Minanak da kapadang katahodan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw mosbos. Onua iti salvia viko, pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyoso. Id lahan miya gadi, untuk napungo imakan min sosedop, nanu disido isa savan. Insan po da minanak do kapanang katahuadan ngavi, pinatak disido kumadi makikya ngavi daw, mosbos. Onua iti salvia viko, panginom na mantad diti. Tu itino isa savan di zaku, isa di batas kabavagu aiso kopupuson ipotungwon may montok Diyosu, montok tegumu, montok di kepahiangan ada dosa ngavi. May na iti ada keandaman tego. Wi ketapatan taham lati do ketumbasan. Papapan sikoy
Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan. Iloti daw kapasizon isasavan daw kapamosisan. Manak daw kapadang katahudan ngabi da digitan zika diyaw daw kapadan day dumbangan no menampuan day diyaw. Ahuduk ko sa isikay da simampayang damagi da ditinanam sa di Kristus at timong zikay na da iso maza di Spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan, i-Ecclesia no, paintangkap, id patatangkap di pamagunan, amabitan na sa sido, di kapanuan da tahwad sa kaday. Sa ngabian, miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Saviavi di Fada ngavi. Onda mo nagi ito pinay ngavi Dagay, inungokodop, idikahansanan di katungagan, Saviavi inapatay, id okasyanan no. Tay mo na isyoho din inabaw da vos no. Kasyanay da guys saviabi sumambayang sikoy damyampay di hahangay tabitwa Mary tinada kiningan Sancti Joseph sabada sido. Miyampay di apostol tong bitwa saviabi isangti inak popo sikaw day diyaw po ompus di umulan ngavi. Kanus kinada di kabasyan da dumadi da sampi tumungkus ngavi day kaposizon sa lajul. Mga so, mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, idisido. Oy kinoingan tamat tavakas, Idi ko pisaan di Spiritu tabitua. Saviavi kabantugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinaid ay so kopupuson. Dedi penuh di mama masih naog maza da kapangyaan paing kinaingan katama zikoy da mabos. Tamasa da itsyurka obitwa ingano mikot o kapamalintaan no hisab no ay maan da tana miagal da ingkana i da itsyurka takon da gay da tadaliti aloti sa tasa sangadaw. Pahyong sikoy hasa nga bidagay, miagal dagay di papahiyong di sontog mamuhasa mabandagay, kada sikoy obito di kaimbasatan nga pagkapaso sikoy no mantad talaat. Pagkapaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy di mantad patitikid talaat, katahuod no da manak da pibabasan itadaw nga bidagay, da mazali sakaday do kasyanan no, penggabas zikoy na datamay mo da mantad doso paintampasi mantad sa viabi kasusaan ginavo da maso zikoy pengandad di kahansanan na bituhan di koy katan di mama masisa Jesus Kristus. Tutuin ka pamalintaan, ikuasa, kabantugan ako, nga diyaw na mga no, sa pihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu, kada intong day dosa nga bidagay, nga day di katumbazan di Ecclesia no, katahuod no, da manakda sido do pibabasan pisaan, ikatanudan mempay hizab no, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Pibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tamoy mo. Kanuna di magitataak da tanda daw pibabasan. Itong bahadi kinaingan. Mangidu ka ni Diyos sa ngawi ipamutunan, pagsiyanay na daray. O idong kinaingan, mangidu ka ni Diyos sa ngawi ipamutunan, pagsiyanay na daray. O idong kinaingan, mangidu ka ni Diyos sa ngawi
Intangai I domba di kinengan. Intangai isido. I mengidu di dosa ngavi di pemagunan. Abit tua na sentob oho din makan demi sesedop di domba. Oh ya Tuhan, aiso bipadan dapat tutko di semusu di tapu. Ngabosan ako ipos, amahinasan may kadudug ako. Tinan amzadi Kristus mengkabit tatako dari kapasison selacur. Amen. Semambiang zikoy ay Tuhan, kinaingan za, do miaga, do pabalan za, iditi sakramentum, do kinapatazon kinatungagan di tanakno, ingkano, do nadadi, do magi ngavi, konda saan daw, kano konalan zikoy nagi, do bagi kaysa samadan kabantugan desido, imamamasi mamalinta, mentok sohihinaid aiso ko pupuson. Amen. Ketabian, gugumampi di mananabus, sabo di hahangai tabitua Mary. Ada diau pinatak di kinaingan, itanak tontoy soonda. Pinahansan di Mary, ikatumazan daw, miampai diau nadadi i Kristus dotuhun. Tabitua Joseph, dari dagai penagi, pakitanay diau sendi dosong huntama,
Om obita sikoi di lahan doka posison, pakai nuai sikoi de gracia, kapinsianan om sinyo. Om hegai sikoi, mantat patitikit talaan. Amin. Tuhan miampai diozu. Ibalakat di kenengan tabakas kozo, itama om itanak, om espiritu tabitua, sumondot nada de diozu, om tumimpon, miampai diozu so hihinaid. Amen. Ugadno, om pabalokno piabal tabasi di Tuhan.